Silav roj başı var başı van nohevîd ki muntev başın selametin. İro bernameyekê cuda heye. Di pêvajoya me a bi cîranên me dewleta Tirkiye re pêşketinên nû hene, daxuyanî beyanatê nû hene. Vê serê sibê ji Qandîlê civînekî çapemenî hate dayîn Mustafa Karasu axifî di derbarê pêvajoyê de daxwazên xwe anî ziman xwest ku statûyekî çê bibe ji bo Rêzdar Abdullah Öcalan. Devlet Bahçelî weke bersiv hem bersiva wî û hem jî weke bersiva Rêzdar Murat Karayılan ya hefta borî. Beyanateke hebû ya rastî 777 cara got terör û doza Kurda terör û mesela Kurda terör. Ya dişûna navê Kurda de xwest kriminalîze bike. Gotina terörê derxist pêş. Türkiyeya bê terör. Ji ber vê yekê yani min weke heqaretekî pê nasê kir daxuyaniya Devlet Bahçelî lê dawiya axaftina xwe de jî hemî komîserev dike dibêje avakarê rêxistinê bila bibe koordînatörê pêvajoya siyasî û Aştî. Ama dibe me rû dikare biguherîne jî. Ji li ser van mijara Rêzdar Remezan Kerîm niha bi me re ye. Em ê behsa vê pêvajoyê bikin ber vê Kudrê ve diçe. Axaftina Devlet Bahçelî çawa dibîne. Pêvajo çi ji Kurda ra tîne, çi ji Kurda dibe. Mafê Kurda, heqê Kurdayê netewî hemî li holê ne. Kesek behs nake vê gavê. Ka em binêrin mesele çi ye? Ez jî mereq dikim Rêzdar Remezan Kerîm wê çi bibêje. Mamoste dexekî Remezan Kerîm merheba bixêr hatî. Gelek spas li ser xêrê be. Tu çi wanî rewşa te, durma te? Hinekî biçûk bike, gelek spas li nav xêrê bî û ez spas dikim. Zanî Ya berî êvara baş. bikim bibore min soz daye hevalê xwe dostê xwe ez berî ku pirsa yekem şte bikim ez hema aviye bînim ser ekranê bila hevalê me ji kerema xwe re ji bîr nekin. Ozan Maruf roja 23 Gulanê 2026 li Théâtre Le République li Parîsê Boulevard Saint-Martin 1 salonekî pir xweş e li wê derê konserekî der piştî salan cara yekem e dengbêj Ozan Maruf derdikeve konserekî tenê solo 2 saetan herkes dikare ji serî heta da wî godar bike stranên dengbêjiyê û dawiye bernamê de jî ez ê behs bikim. Mala we ava eger hûn biçin Ozanê me bi tenê nehêlin ez ê jî li wê derê bim wê rojê rewşekî awarte tune be bi vî awayê. Bibore Remezan Kerîm keremke. Gelek spas lav û rêzê min bû biçûk bike bû ew ê bû Ozan Maruf. Hozan Maruf he. Kekê Hozan Maruf strana Şeyx Saîd pir xweş gotiye. Yani bi rastî hem wekû klîp hem wekû stra. Çawa şivan perwer strana Helebce çê kiriye. Tu dema strana Helebce godar dikî tu êş û azar mezniya trajediya Helebce tu heta hestî xwe hîs dikî. Strana Hozan Maruf li ser Şeyx Saîd jî bi heman şêwe tu temaşe dikî û hem klîp hem gotinê wî hem mûzik heta niha kesî çê nekiriye min dikarim bêjim kesî nikare çêke şedevr e. Yani di dîroka gelê Kurd di ferheng û mûzîka gelê Kurd de ewa di rêza yekem bi herfê zêrînê. Pir baş dibêje bi zimanekî wisa xweş. Ewa yekdû 23 Gulanê li Parîsê bi orkestrayekî pir dewlemend, profesyonel, berfireh ew ê stranên dengbêjiyê bibêje. Tiştekî pir cuda ye, tiştekî modern e. Yani stranên dengbêjiyê li ser sahneyekî modern, nûjen wê were pêşkeş kirin. Heqeten mereq dikim. Keremke. rast. Gelek spas. Zanî heval Bedran yani bernama me îro ya min we slavê germ ji bo gelê Kurd
ام دیالوگ بکن نه وکو روزنامه‌وان سیاسی و ام وکو دو کردکی دیالوگ بکن اونجی باخو نیجی من ده یکی جوتمه 2025 یکی ده پیشوی نزدیکی هفت ماه من به زمان روسی ترکی کردی داخویانی اکدا مگود با آوایی که اکتیو چالک در راگیاندن دا از کم در کبن بجبو دوباره نبن دوان هفت ماه دا من بینجی هفته بینی ما چه بون راستی پیواجو هم در گل کردا هم روشا ایران امریکا بگشتی روجلات ناوین انسان مجبور دکه در کویش بو گل کرد باخوی برنامه ما ایرو جی دوی ام د سری گل کردا پرسیار نمینن گل کرد تماشاد که وی برنامه منو تا یه داویه به 10,000 و کس تماشا کرد گلک نامش مرهاتن یعنی بدل گل کرد بو دویم راستیا گل کرد را بیجن ججبو وی از دخوازم هنه کی برفره باخوم Yani tu tiştî ku em veşêrin tuneye. Ême em her tiştî katîne ser masê em ê nîqaş bikin, em çi difikirin, em di nava gel de ne jî. Pirsên serê milletê jî em ê pirsin, hevalê me jî vê derê hûn jî pirsê xwe vê derê bikin û ez û hevalê Remezan Kerîm em ê ji xwe re nîqaş bikin ka ber bê ku derê ve em diçin. Qedera me ye. Yani heqeten Remezan Kerîm te got em diyalog çê bikin yani vê derê de ez ê texsîr nekim gotina xwe. Yani من دو سی روزی داوی برنامه چه نکردم. از گله که عاجز بودم. جدی ما وقتی دید که ملت می روزهای کردستان در کتیه نوا کلانان بحث مافی پروردهید که دبیجم دخوازم مافی می پروردهید دستور بنگیم یا سوریه دوره بجی کردن اما مافی خوی پروردهید خوازم. ویا جبو من پر زحمت از قبول بکم. چما او مافی که ام جوان چتین شامید خوازم 14 سال بود جخواد دست مدابو مپک دانی üniversiteye me hebûn, saziyê me heye, perwerdeyî hebûn, dibistanên me hebûn. Çawa çî bû ji nişkava ew heqê me ê 14 sala me bikardanî ket destê wan çeteyan û îro jî em bûne parsekê mafê xwe. Ji ber vê yekê zorê min çû. Yani ez xeyîdî min bername tê nekir. Îjan em behsa pêvajiyê bikin. Ew meselekî din e. Daviya bername em ê behsa rojava jî bikin. Anha Devlet Bahçelî statüyekî dixwaze pêşniyaz dike. Statüyekî dixwaze bide Rêzdar Abdullah Öcalan. Statüya koordînatoriya pêvajoya aştî û siyasî bûnê. Çi ye? Merû çawa dikare fehm bike kerem ke? Heval Bedran tu zanî destpêkê tabî ku navê wê kirine pêvajoya aştî û siyasî bûnê ji berê xirabtir nîne. Yani ku aştî li gel gelê Kurd dikin du netew şer kirine du hêz Devlet û PKK şer kirine îro pêvajoya aştî he. Aştî tu li gel dost û bira nakî tu gel dijmin û neyarê xwe dikî ku Devletê Türk navê wê kire koordînatorê pêvajoya aştî û siyasî bûnê meselê siyasî ji kire nav da xirab niye û PKK jî demek bu digo statüya Öcalan diyar kin. Öcalan jî digo statüya me diyar kin. Statüya wî hate diyar kirin. Xwe berê jî ew statüya rolê xwe dileyîst lê niha fermî Devletê Türk qebûl kir. Ew ciyekî wî hebû li İmralî çê kiribûn digo ez naçim navê ta statüya me diyar bikin. Bo vê Birês Abdullah Öcalan ku mesela digo em ê Öcalan îdam bikin û PKK terorîst e di nava 27 sala da ku doza gelê Kurd petê sêdare kiribû stîwî digo em ê îdam bikin. Îro ku wekû muhetabê meselê Kurd koordînatorê wî zane pêşveçûnekî baş e. Lê ji bo naverokayê were dagirkirin da min dixwazim 10 xala behs bikim heval Bedran. Rastî divê têgeya netew Devlet ya yekane ku di hêla îdeolojîk ve li ser şovenîzma Fars û Ereb û netewperestiya Türk hatiye avakirin da were terkandin.
ji bo vê guhartina destûrî pir girîng e. Guhartina destûrî. Ev alî rakirina qanûn, rêzêknameyên wekû plana îslahê ya rojhilata navîn, qanûna pergala giştî û plana hilweşînê ku bûn sedema înkar, komkujî û asîmîlasyona çandî û qirkirina Kurdan pêwîst dike ev hemû were rakirin da û gelê Kurd jî li gel Fars û Türk û Ereb yeksan bin. Ya duyemîn divê di warê rêzêknameyê de, di destûrê de civaka Kurd, hebûna gelê Kurd, hebûna Kurdan divê were qebûlkirin da ku Kurd neteweke wekû Türk û hemû astengiyên li pêşiya kevne şopiya Kurdan yên neteweyî, taybetmendiyên neteweyî navên erdnîgarî warên rakirin wekû aliyekî civakî divê nasnameya Kurdî bikar bê û di hemû warên jiyanê de nemaze di perwerde, tenduristî, werzîş û bawayekî azad divê xwe îfade bike, yanî ewey mafê gelê Türk he divê yê Kurd de hebe. Weta divê hebûna gelê Kurd were qebûlkirin de û hemû astengiyên li pêş netewa Kurd divê were rakirin û erdnîgariya Kurdistanê, mesela îro Huseyn Çelî gotbû Tuncelî divê navê Dêrsimê were vegerandin, nav Dêrsim e, ne Tuncelî. Ya sêyem naskirina erdnîgariya Kurdistanê pêwîst e. Yani li Türkiye'ye de kek Remezan. me tu bername tabii ewa min û tu dibêjin. Yani min dibêjim, yani min xwe ji bo wî hazir kiriye 10 xal. Tamam. Yani erdnîgariya Kurdistanê, coğrafya Kurdistanê divê were qebûlkirin da di nava Tirkiyeyê de. Ew erdnîgariya Kurdistanê bi hezaran sal e, me di bername pêşî de xal bi xal, sal bi sal gotiye naxwazim dibare be. Divê ewa were qebûlkirin da ne tenê xaka Tirkiyeyê işte di Tirkiyeyê de Bakurî Kurdistan heye, divê ew were naskirin. Tamam, ez pirsa domîne. Navê Tuncelî ve Dêrsim qet ne problem e. Coğrafya navê were naskirin temam. Ama kî serwer be? Kî hukmdarê wê coğrafyê be? Ez nehatê me ser wê de. Ser wê meselê. Yan çarem gelê Kurd nabe wekû kêmnetewekî were hesibandin. Azınlık. İşte Kürt kökenli, yani berê kokenê wan Kurd bûne niha bûne Türk. Yani gelê Kurd nakêm netewekin netewe. Divê di warê aborî, siyasî, çandî, dîrokî de misogerkirina naskirina Kurda wekû gel û netewek di çarçoveya naskirina mafê wan ê civakî, siyasî, çandî, aborî. Yani madde sêyem çarem Kurd û Kurdistan, realîta Kurd û Kurdistan divê were qebûl kir. Madde sêyem çarem. Ya pêncem cîvcîkirina rêziknameyan ku bikar bin Kurd bi rêya rêveberiyê xunê, xweciyî yên heremî xwe bi rêve bibin. Yani eva divê di destûrê de, di qanûnê îdarê dewletiyê hikûmet de gelê Kurd li ciyê ku dijî di hilbijartina de ser dikeve, divê xwe bi rêva bibe, heger min navê wê rastî lê bikim, otonomiya Kurda. Bi navê Kurdistan divê li Bakurî Kurdistan hebe. Te pirs kir Tuncelî, Dêrsim be yan ça kê xwe bi rêva bibe? Yani kê Kurda bi rêva dibe? İşte madde pêncem Kurd wê bi xwe bi rêva bibe. Li gor dengidanê ku hilbijartin çêdibin, gelê Kurd hemû ew dibin, ew şaredariya divê Kurd xwe bi rêva bibe. Ya şeşem divê pêwîst e gelê Kurd
دروی کو اوتونومیا خو مثلا چند بیشن هریما کردستان البره عراق دروی اوتونومیا خو دوی کرد بشداریه کی چالاک اکتیف دو کمارا ترکیه دا بک دوی کرد بکار به ده همو آستین دولت دا وکو ولاکین تام به ناسنامه و زمان خونه دایی که جی خو بگرن اما ماده ششمه یعنی دروی بی که کرد اوتونومیا خو هبه دوی ده بره برنا دولت ترک دا چاوال عراق سر و کمار کرده وزیر کار در و کرده پیشتر فرماندار عسکری کرد بو یه دولت عراقی دوی همان دمی کرد ده بره برنا دولت ترک دا جی خو بگرن یا هفتم گلی کرد نه مثلا لفدراسیون روسیه چچنیستان تاتارستان زمان بری دما سوویتش یعنی بیشن حتی لسویس راج دجی لآلمانیا ده سیستم فدراسیون دا ده سیستم فدراسیون دا تو دکاری لسر آبوریا وی داری پیوندی تا لگل کمپانیا و دولت دنجی هبه کرد و ترکیه اوتونومیا کردستان و ترکیه به هفره لی سود وار بگرن مثلا او نفتا لشیرناغه لجودی لجیه دن غاز هر جیه کی درد کبه هم دوی خلقی وی گندی هم وی شاری هم اوتونومیا کردستان سود وار بگرن نکو اوه همو ببن بکنه چک به کردا بکجن و خدمت گوزاری کردستان نبه یعنی دوی جبوی یکی کولونیالیزما کو آبوریا شر تایبت پیوا گریدا یا دوی بداوی ببه او هفتم هشتم دوار دموکراتیک بونا روجلاتا ناوین دا دوی نزیک بونا پیشخستنا نزیکاتیا پیشخستنا آشتیا ترک و کرد و یکیتیا دموکراتیک وکو مادلک نتنه لی یک بش لسرانسر حریم واره پجراندن و تا او مدل کل ترکیه پیش دکوه لبش دن کردستان جی دوی واره بلاف کرنده مثلا حریم باشوری کردستان هه روجاوی کردستان هه بو ناهنک او ضعیف بیه معاخوی لی دوی واره خورد کرنده او لروجلات کردستان جی او یا هشتمینه و تا او مدلا آشتیا کرد و ترک و یکسانی دوی لحمو بشن کردستان واره بلاف کرن مسئله نهم ست سالک که پراتیکین کولونیال لکردستان سردست بونه ایشو هندایین که ده شهر 5 سالی دا هاتنه جین به بنگه ده پراتیکا کولونیال ای دولتا ترک دانه رخنه کرن لخو و لیبورین جبو کمکوژی جنوسایدا دجی گلی کرد و دن گاوا یکمه یا نیتا باش بر بگوارتنا دموکراتیک و به همان آوائی پیشخستنا رخنه کرنا خویا هربش بو خلاتی و کریارین کش هر آردو آلی دا شر دا درکفتنه گاوه کیه باشه بر با آشتیا راستی میبادشه اگر از وی به زمان کی ساده و گلی ما فهم بکه دولت ترک لدرجه 1000 سال به طیبه درجه وی 100 سالی دا او کریارین که جنوساید دجی گلی کرد یه قر کرنه کشتن کریاری وان نه دیار کریاری وان دیاره دولته جشورش شیخ سعید رضا حتی ویداویه طیبت زمان 93 وانه دولت ترک چه هانیه سری گلی کرد دوی لخو مکور به بره دولت ظلم هانیه سر گلی کرد که برز و جالان جیده نامه 27 شباط دا گو جبر این کار دولت ترک شورش PKK دست بگیر دولت ترک حتی اینها اوا قبول نکریه دولت ترک دوی وی قبول که جه کمکوژی ارمنیا کمکوژی برانبر نتوی دن هاته اوا بری وی 8 سالی کمکوژی درس نبود در گودار دکر شاهیدین کمکوژی درس می چا داخلن زاروک زندی چا داوت نناو آوه جزنار دا دهات نخاره
دولت ترک دوی لیبورینی خوب بخوازه و وی راستی قبول بکه که ظلم لگل کرد کنه و هر دو طرف شر بکه که گریلا دولت ترک هزوی ارتش دوی شهر 5 سالی دا برانبر هف خلاتی که ماسی کرنه به هف بشی دوی رخنه لهف بگرن و رز لشهیدی هف بگرن و وی سایفا 5 سالی شهر قاپات بکن درس جه درخن و خبات بکن بو پاراستنا اوتونومیا کردستان و کومارا ترکیه یا دهمین کردکی بهیس کردستانکی بهیستر د چارەسەریya دموکراتیک و براکیه دا تی واتایە ku اتفاقێکی تورک و عەرەب و فارس بهێزتر هەگەر ئیتفاقێکی کوردا تورکا عەرەبا فارسا چێبه لەسەر ئەو خاڵێ me hîna ziman da ew dema çareseriya demokratîk pêş dikeve ew dema ew gelana bihêz dibin heger na dîsa 500 sal heger biçe 1000 salî jî ev xûnriştina wê berdewam be ji ber vê yekê dewlet divê de ji dijminatiya xwe ya li hemberî Kurda li her deverê berdin heval Bedran ku dema min dibêjim li her deverê wata li Rojavayê Kurdistan jî li Başûr jî li Rojhilatê Kurdistan dewletê Türk xema wê hilweşandina Komara İslamî Îran nîne xema wê ew e ku li wê Kurdistan ava nebe xema wê zêde belkû Sûriya ji nebe bes li wê Kurdistan heye yani dewletê Türk hem navxwayî hem derva divê de ji dijminatiya gelê Kurd statuya Kurda berde ger dewletê Türk bi rastî pêvejûyekî li ser bingeya birakiyê dixwaze divê ew tercîh bike ku Kurd li her deverê bihêz bibin rêxistinkirî ji bo parastina xwe çekdarî bibin ne ku qels bibin ger ew bawayekî berova jî nêzik bibin wê hingê divê em bizanbin ku ew eleqeya xwe ya birakiyê û çareseriyê ra tune wekû ku naye wata dewletê Türk nabe meselê çekdarînê li Rojava li Bakur li Rojhilat bike Rojavê divê ev hêzane hemû gelê Kurd çek dayînin ku gelê Kurd çek dayînin qels dibin heger dewletê Türk jî êriş neke hêzên terorîst êriş dikin wata dewlet gelê Kurd bê parastin dimîne li beramber terora ku di Rojhilatê navîn da bihêz e ku dema ku dewletê Türk vî tiştî ferz dike wata ew eleqê xwe bi pêvajoya Aştî çareseriya demokratîk birakiya gelê Kurd Türk nîne ya yanzdemîn gelê Kurd û Tirkiya mesele em bêjin çawa li ev maddane ku dikarî navê bikî întegrasyon dikarî ku navê bikî li hevkirin ya yanzdemîn çawa li Sûriya çawa li Kurdistana Başûr pêşmerge beşekin li sîstema parastinê ya Iraqê yani sîstema parastina ya Iraqê em bêjin artêşa Iraqê di destûrê da pêşmerge ji beşeke di sîstema parastinê ya Iraqê di navberî Rojavayê Kurdistan û Sûriya da ku niha behsa întegrasyon dikin avakirinê artêşekî herçendî gelek rexne û xal hene dewletê Türk jî bi heman şêwe yani gerîla hêzên çekdar yê Kurd dikarin bibine beşek li sîstema parastina Tirkiyeyê otonomiya Kurda dikarin wekû çekdar xwe rêxistin bikin li Bakurê Kurdistan ew e madde 11 madde 12 ew ê axir divê ne tenê Birêz Abdullah Öcalan mihatabekî tek biryar li ser vê rewşê bide divê aliyên din Kurdistan jî bipirsin û nabe PKK bêje îrada me Öcalan e ew çavbêje yê me wa dikin ew di zindanê de di şert û mercê 27 sala de dûr e
دبن دستلاتی دولت ترک ده کوردیناتوریا برز عبدالله اوجالان نابد تنیا تک آلی به tabi divê rêzê lê bigirî lê divê koordînatoriyê da îrade fikir û nêrînê hevbeş hebe û heman demê heval bedran her ew xala danzdem her girêdayî wî xala danzdem metewên yekgirtî UN Birleşmiş Millet Yekîtiya Avrupa kriterên Kopengan divê yani xala danzde sê beşê xwe hene beşê ay evê me behsê Birêz Abdullah Öcalan kir îrada wî û hevbeşî beşê bî divê çavê sêyem garantiya sêyem wekû Oslo ça navberî Filistîn û navberî İsraîlê divê hêzekî garantoriyê navdewletî hebe û di xala danzde de me behsê a bî kir êsta behsê cî dikin em ro kurê Erbakan bawerin Fatî Erbakan ew ê cî bavê xwin digot pêwîst e biçe referandumê rastî dibe ev rewşa heyî pêvajoya Aştî made bi made dibe li seranserê Tirkiyeyê Bakurê Kurdistan referandum bê kirin bizanin 25-30 milyon gelê Kurd li ser vî çi dibêje gelê Türk li ser vî çi dibêje li ser ev made divê bikeve referandumê xala danzde a bî cî çawa li Başûrê Kurdistan referandum çêbû 25 ne 2017 gelê Kurd seda 93.7 nêzîkî seda 94 deng da serxabûna Kurdistanê heman demê jî divê referandum çêbe dervayî wî jî dervayî xala a bî cî ew referanduma bi şêweyekî online mesela heval bedran tu li Swîsreyê tu kekê qadrî zana hûn dikarin 100 çalakvanê Kurd kom bibin li Avrupa rê didin di nava diaspora Kurda referandum bikin gelê Kurd dewletê dixwaze federasyonê dixwaze otonomiyê dixwaze yan tiştekî naxwaze dibe li Fransa jî ew were kirin li Almanya li hemû deveran ew Kurdên ne meselan bêjin yê Rojava Rojhilat Kurdên Bakurê Kurdistan ew ê diaspora ne li welatên Avrupa ne li sîstemê Avrupa da tu wê derê dijî tu dikarî dawa çend gotina bikim ser vê madeya danzdan ku te bas kiriye ez ê naxilas kim deqeyekî bo vê heval bedran tu baştir zanî tu li Swîsra dijî li Avrupa ez bawerim meselê pêkanîna referandumê li welatên Avrupa di warê qanûnî siyasî da mafekî we heye heger ewa nebû li welatekî nebû mesela li Rûsya be li ber şer li ciyekî Kurdên Bakurê Kurdistan dikarin bi online beşdar bin heger dewlet bawerî pê nake yan terefekî Kurd bawerî pê nake dibin çavderiyê netewên yekgirtî da dikare were kirin da bizanim gelê Kurd çi dibêje min ev 12 made hanî ziman da ewa nêrîna min e li ser çareseriya aştiyane ya gelê Kurd kerem niha li ser yani baş bû bi fikra te ew 12 made çawanin baş e ji nîqaşê re vekiriye merû dikare li ser nîqaş ke tiştê pir baş in normal elbet mirov bikare be van mijeran di konferansê netewî de nîqaş bike bikare be konferansekê netewî amade bike hemî sazî partî rêxistin tevlî bibin şexsiyetên Kurd ku li ser van mijara fikrê wan hene tevlî bibin veya tiştekî pir baş e tu vê derê de tînî ziman ew dibin biryar tiştekî wextê nebe biryar bibe pêşniyaz yani li hewa dimîne yani divê merû bikare be van mijaran pêşkêşî dewleta Tirkiye bike ez bi xala danzdan hema ji nîqaşê re vekim hevanna kek Remezan kerem referandum yek ji şertên demokrasiyê tiştekî baş e lê dem û wexta wî heye hin tişt hene dikevin dengdanê hin tişt hene nakevin dengdanê anha ew dengdana ku tu behs dikî referandum gelek zû ye hê zû ye jê re wext lazim e çima ji ber ku anha em behsa mafê Kurdan dikin
Na من جی هول بدرم من جی او کره ماده 12 یا آخر ez binêre کرم mafên netewî ê Kurda em ji nîqaşê re venakin em naxin referandûmê. Çawa mesela milletê Kurd bi zimanê xwe perwerdeyî bibîne ya nebîne veya neetîk e merov nikare bixe nîqaşê. Milletê Kurd ستاتویا گلی کرد tamam فدراسیون دولت اوتونومی کرم که بله ستاتویا گلی کرد کرم که ew xala danzdan ku te behs kiriye pir di cî de ye rast e tu behsa statûya siyasî a rêvebiriyê dikî yani rêvebiriya siyasî çawa be dewletekî serbixwe be otonomî be federasyon be ew statûyekî siyasî ye awayê rêvebirina milletan e du millet çawa dikarin bi hev re bijîn ew e formûlekî ez behsa wî nakim hin tiştene nakevin çarşoveye demokrasî ji ber ku demokrasî pir mezintirin. Mîna çi di nava milletê Kurd de 5 kes jî tune be perwerdeyiya Kurdî çêbike dibistan veke 5 kes tune be jî dewleta Tirkiye ne xwedî wî heqî ye ku qedexe dayne ser weşanên Kurdî mektebên Kurdî perwerdeyê Kurdî veya tamam ya vay yek ya din jî mesela ببوره بو کو بیره تا نه تا دولمند بکن دیادین ایل مفتولگی یعنی ریوبریا آینی یا دینی لدیادینه نویسا کردی زمان کردی هبو راکر مثلا هیچ قدقه بردوامه کرم که Diyaneta Tirkiye biryar daye li tu derekî Tirkiye xutbe bi Kurdî nikare were xwendin. راست Berkana divê pêvajê de biryar dane. Ya din ku mitxwes ez به انگلیزی دکارن به زمان دن دکارن کردی نه و 7 زمانه کرد دانین راست li Tirkiye du pêvajo hene. Ana pêvajoya ku em di nav dane ev pêvajoya Aştî ye. Aştî çi ye? Lehevkirin çi ye? Vana du tiştên ji hev juda ne. Bine Aştî ji aşbûnê te yani merov aş bibe. Yani sukut bêdeng bibe. Veya bi şiklekî weke agirbestî ye. Tu agirbest îlan dikî. Niha tevgera Kurd agirbest îlan kir dewleta Tirkiye bersiv da got tamam. Ya jî dewleta Tirkiye dawa agirbestê kir agirbest û aştî di Kurdî de weke heve. Yani aşbûn tu zanî ne cema jî tê gotin aş be. Aş be yani bêdeng be. Bêdengbûn aştî nayê mana lê hev hatinê. Binêrin. Hevalê me cana şaş şîrove dikin. Niha bi Tirkî de jî wisa ye. Mesela di Tirkî de savaş û barış gotinên berûva jî hevin. Savaş yani hev û du berdan. Yani salmak. Tamam ji wê derê tê. Hev û du berdidin kîlkî xist. Nav wî savaş e. Em jî re dibêjin şer. Barış ew be di asê xwe de gotina xwe ji vêyê digire. Yani varış. Yani hatina gel hev. Hatina gel hev aştî, sukutbûn, agirbest nayê maneya ku me sedî sed li hev kiriye. Me sed çi li hev kiriye? Em çima bêdeng bûne? Me 5 salan şer kir mücadele da. Şehîdê me hene. Tamam. Rast. Emek daye. Baş e. Em çima sukutbûn? Bi niyetekî em sukutbûne bêdeng bûne. Çi ye ew niyet? Em li ser çi li hev dikin? Tiştekî em ji fezayê bixwazin tune? Mafê netewîyê Kurda xilas yek tiştekî ye. Yek tiştekî. Devleta Tirkiye mafê netewîyê Kurda nas bike. Mafê netewîyê Kurda jî pir rehet e. 1, 2, 3, 4, 5 çawa ku te 12 xalan kiriş kiriye merû dikare 20 xala jî kiriş bike. Merû dikare 5 xala da jî kiriş bike. Yani tiştekî yani zarokekî ilk oxulê jî dikare wan 5 mafa rêz bike. Ez behsa wî nakim. Mafê netewîyê Kurdan çawa ku te behs kiriye di destûra bingehên ya Tirkiyeyê de tê nivîsandin nayê nivîsandin. Binêre. Partiya Karkerê Kurdistanê çek berdaye bernedaye dewleta Tirkiye ji bo wan qanûn derxistiye dernexistiye statû daye Öcalan nedaye Öcalan vana Selahaddin Demirtaş berdaye ne berdaye vana hemî talîne detayın teferruatın vana ne mühimin çünkü vana
ev tiştê ku em dibêjin meseleya Kurd hal nake. Vana hemî Heval Bedran min tiştekî jî di bername te de bêjim bibore bo nîv deqe. Li ciyê azadî ji bo Birêz Ocalan bo Demirtaş berdewam divê însan bêje azadî bo Kurd û Kurdistanê. Li ciyê ew tu bêjî bê Ocalan jiyan nabe, bêjî bo bê Kurdistanekî azad jiyan nabe. Divê gelê Kurd sloganê xwe biguhore. Kurd û Kurdistan ji Birêz Ocalan li Birêz Demirtaş mezintir e. Lê heman demê Birêz Demirtaş, Birêz Ocalan girtiyên siyasî ne ji bo Kurdistanê hatine girtin, ji bo wan jî divê were xebatkirin da. Lê gelê Kurd slogana wî divê azadiya Kurd û Kurdistanê be kerem ke. Meriv weke du pêvajo dikare formüle bike. Ev Rast. pêvajoyê Aştî ye. Di vê pêvajoyê Aştî de tu dikarî azadiya Abdullah Öcalan bixwazî, azadiya Selhedîn Demirtaş bixwazî, tu dikarî ji dewleta bixwazî, hemî sûçên ku kirine qebûl bike ji wan lêborîn bixwaze, tu dikarî ji dewleta Tirkiye bixwazî qanûn derbixe ji bo gerîla bikaribin vegerin nava jiyana siyasî vana hemî dikarî. Ama ev pêvajoyekî ye. Eleqa wî bi pêvajoya Kurd û Kurdistanê tune ye. Pêvajoya naskirina mafê Kurdan tiştekî pişra ye, paşê ye. Ana ev pêvajoya Partiya Karkerê Kurdistan û Devleta Tirkiye ye. Heqê Kurda tê de nayê nîqaşkirin. Carinan hevalê me dibêjin pêvajoya çareserî û nizanim pêvajoya doza Kurd. Eleqa wî pê tune ye. Rêxistineke siyasî ye, pêncî salan şer kiriye Xwedê ji wan razî be. Tamam. Aniha dixwazin nidî şer nakin. Mesela tiştekî heye hevalê me Qandîlê dibêjin me biryarekî stratejîk daye. Devleta Tirkiye çawa tev yere bila tev yere êdî em ji vê saetê şûma şer nakin. Yani me tekoşîna çekdarî baweyekî stratejîk ne taktikî temamî daya rawestand. Madem Musa'ya çima ji Devleta Tirkiye dixwazî qanûnan derbixe mesela. Çima dixwazî ji Devleta Tirkiye qanûnan derbixe. Wê demê şerê xwe ê siyasî bi her awayî bidomîne, dikarî bidomîne. Ha zemîn tune ye. Tu dikarî ji Devleta Tirkiye re bêjî zemîn hazir ke ez dixwazim siyaseta xwe li nava Tirkiye jî bidomînim. Ama ji vê saetê şûn ve madem te dev ji sîlah berdaye ne di çarçova pêvajoyê de. Mesela par ji par rêveberên me ên Qandîlê ji par ve hetan hatim dibêjin me ne ji ber müzakereyan. Di navbera me û Devleta Tirkiye'de müzakere tune ye. Me bi rıza dilê xwe biryar daye ku êdî em tekoşîna xwe ya ji bo Kurd û Kurdistanê ne bi rêbazên askerî bi rêbazên siyasî dixwazin bidomînin. Wê demê çekberdan eleqa wî bi Devleta Tirkiye tune yedî. Devleta Tirkiye binêre. Devleta Tirkiye bi gurûra me dilîze. Teyit û tespît veya bi rûmeta me dilîze. Çi ye Devleta Tirkiye çima diçe Qandîlê, çima diçe Başûrê Kurdistanê teyit û tespît dike ku Partiya Karkerê Kurdistanê çek û sîlah berdaye. Madem ki me çek û sîlah bi rıza dilê xwe berdaye pêdiviya me bi Devleta Tirkiye tune ye. Bila neyên teyit û tespît nekin. Eger şert û merc müsait bin ji xwe em diçin Tirkiye siyasetê dikin, YouTube'a xwe çê dikin, rojnamegeriyê dikin. Mesele ne hêzê me çekdarî ye. Binêrin li Tirkiye ez hema mafê gotinê hema ji te re dêlim. Li Tirkiye beriya ku mirovên me ê leheng ên Qandîlê werin Tirkiye Bakurê Kurdistanê siyasetê bikin, beriya wî beriya ku qanûn derkevin, hin tiştê ku jê re qanûn îcab nake hene. Ya ji bo Selhedîn Demirtaş bi hezara hevalê xwe werin berdan qanûn lüzum dike. Me qanûn lüzum dike na. Dikare bêje van însana suç nekiriye. Dikare bibêje ku dawa Kurd û Kurdistanê ne suç e. Kî mesela Kurd da binêre Devlet Bahçelî îro derketiye dibêje mafê Tirkiyên Qibrîsê pîroz e. Kes bila Tirkbûna me ya li Qibrîsê nexelî qaşê. Welatên Ewropayê taybetî Fransayê tehdît dike. Ew tiştek ku Devlet Bahçelî ji bo Kurdên Qibrîsê ji bo Tirkiyên Qibrîsê dixwaze çima zirnik bi qasî wî ji bo Kurdan naxwaze?
ما نه عیبه دوی 100 ساله ده لولاتی کو لی 25 میلیون کرد هنه الباکور کردستان انسان زیبیدی را دبن قدخت کن کردبون قدخت کن مثلا کردبون چما قدخه سلحدین دمیرتاش جبو چه حبس ده جبو مافیا افغانستان حبس ده سلحدین دمیرتاش چه کو سلاح خاصیت دستی خو انسان کشته حبس ده نه yani mantık he yani mesela kit kare bimde kabul kirin bibece insanı ku 20 salan 30 salan hember devleta Türkiye şarkiriye dikare vere Türkiye siyaseti bike li insanı ku amri khoda desti khona da isçe ku silah nikare vere Türkiye siyaseti bike civi hapse ya insanı miname amri khoda da emza silah çiye em nikarim biçin Türkiye YouTube'a kha çekin ya tonki hevali me rojnameger de hapse dane ya hane ki mantık rexisine ki vakti bibêje min awayekî stratejik dev ji silah berdaye dibe devleta Tirkiye ji xwe re neke hekem devleta Tirkiye ne dibe astê daye ku ji me re bibe hekem baş e li hember vî devletê em şer nakin em silahê xwe em dikarin bidin başûriya em dikarin bidin rojavayiyan em madde em şer nakin eger şer dikî jî biryara şer bidin ama icap nake bi devletê re merû bide bistîne divê manî da dibêjim îja ew tiştî ku te gotin mala te ava yani formûlên baş in pêşniyazên maqûl in merû dikare di konferansa da bîne ziman Devlet Bahçelî îro ez wî jî bibêjim paşê gotinê bidim hevalê xwe Devlet Bahçelî 775 cara got Türkiye ya bê terör huzura milletê me nizanim refah dewlemendî eger terör bidawî bibe şirnax dewlemend dibe nizanim çi dibe însanên mîna Devlet Bahçelî zanibin ku em neparsek em nesla me ya îro nesla me amin ate em neparsekin zikê me nebirçiye em ji bo nan û ji bo zikê xwe ji bo çorbe em dawa Kurd û Kurdistanê nakin em ne ji ber birçîbûnê şer dikin mesela me ne refah e em bizanibin devleta Tirkiye ji me bihewe em wekî milletê Kurd bi xwedîkirina pez û dewar jî em dikarin refahê huzûrê bibînin mesela me ne ew e mesela me hebûna neteweyekî em çawa dikarin bixin garantiye û pêşkêşî teslîmê nesla nû bikin Vaxtê ku ez nikaribim hebûna netewa Kurd teslîmê ewladê xwe neviyê xwe bikim nalet here li wî nanî û li wî çorbê ku Devlet Bahçelî dide min li wî refahê ez wî refahê naxwazim ez wê dewlemendiyê naxwazim ez garantiya hebûna milletê xwe dixwazim çi dikim bax û bostan cî ku navê netewa min tune be kerem ki rast e heval Bedran mira name hatine niha nêzîkî 63 name hatine û iPad li pîşa min e bi evê hatine bi Facebooka min bi evê dibêjin li 12 madde da te behsa Birêz Ocalan nekiriye rastiyê de ew 12 madde min hanî ziman û madde 12 jî sê beş heger ew cîbicî bibe Ocalan jî Demîrtaşî gelê Kurd jî azad dibe Ocalan Birêz Ocalan Serok Apo ew bi xwe çend cara gotiye azadiya min Pervîn Buldan jî hanî ziman Serî Sûriya wender bi rahmetî hanî ziman ew dibêje azadiya min muhîm niye yani mesela axaftinekî he divê bu mesele hal olursa hepsi uzgur olacaksın. Divê mesela çareser be hemû azad. Tabii min jî ew haniye ziman ku ev rewşa pêk bê Birêz Ocalan Birêz Demîrtaşî azad bibe. Ew yek du min jî ku li diaspora Kurd li komarên Sovyeta berê
ون جی لحمو باشی کردستان ده شورشا پیکیکی دا جی گرتن هوا بدران ده هیچ شورشکی دا لدرجایی دیرو کی حق اسکی گلی کرد پشگیریا رخستنه کی نکری بریز و جالان گوتی جه سرخابون و آزادی برومتر تشتکنینه همه لچار دولتا کردستان کی آزاد و کف سوسیالیست آوا بکر گلی کرد همو باور کر شهید شبون جه 100,000 زیاده تر جگیریلا لسیویلا لطرف دولت ترک یعنی کشتیوان چه بون به میلیونان کس لجی خو کوچبر بون به هزاران گند شوتین به 10,000 کس ده گرتیگه دانه اما همو جبو کمارکی دموکراتیک جبو اندیکراسیون کی ناوروک پیک نهاتیه گلی کرد خبات کردیه خبات دکه و خبات بکه تکوشینی جبو کردستانه کی جبو مافی ناسنامه یه گلی کرد پکی بوی مزن بو جبو کو پیناسه گلی کرد براستی کر هول بدران رسمک پیشاته به تو هگر پیناسه وی رسمی باش بکی خلق تا باور دکه مثلا ما بحث حوزان معروف کرنه ستراناوی لسر شیخ سعید دوی مالا مستو کمال بشه و تخاش دو بشه حلبجه شوان پروار یعنی هر نوتکی ملودی ده دل گلی کرده دنگ بده هنک ستران هنه از همه هنک تشتکی بودنا تنزیده کم تشتکو تو کرنک بیجی اوزان معروف شوان پرور تشتکو دده ملت ما هیویه هیوی اگر تو هیویا آوابونا کردستانه که راسته سربازه میجیمه ده بکجی و یا قطعیامه بلا تو کسی جن اون خورا نبیجه جنوسایده کردستانه که سربخوا آوانابه ملت ما نکاره به خودی دولت تشتکی وسان چوا ممکنه بندر از یک نمونه ای که بدم روژه کی مشکه کی دخن نوا سطلا آوی مشک دپلپته 15 دقیقه دمره مشک داویجن مشکه کی دن دخنه او مشکه مجی نورمال دوی 15 دقیقه بمره یا بقاسی 13-14 دقیقه برخواده ده دپلپته باشی مشکه مجاوی در دخن زوا دکن و aynı مشکی پشتی 2-3 ساعته دن جار دخن نوا ویاوی بنره او مشکه me آجبرید که در نوا ویاوی ده ساعته کی 2 ساعت 3 ساعت نامره راست چما نامره هیویا رزگاربونه هیا ها çünkü hevi dike ku ev azat bibe jberviye ki pir li ber xwe dide û dikare li ber xwe bide wextê tu hêviya wî bişkînî dimire çünkü tecrüba wî راسته çêkiye ku ew mişk dibe min li ber xwe da ez hatim azadkirin û car diketim vêde cardi jî mümkün e ez azad bibim ji ber vê yekî bi xeyalê me bila kes nelîze راسته اول بدران از نابجم زینیتا دولت ترک دوی واره گوهارتن اوی ترسا من هیا چیه که پکیکی اگر به تمامی خود تسلیم بکه اراده خود تسلیم که پکیکی بریز عبدالله و جلان سرکردان پکیکی بریز جمیل بایید بریز مراد قرائیلان خود تواتی تسلیم بکن و روی ندن شورشکی دن شده مثلا از نها زنجیره حلقه یعنی سریال فیلم گردلول لسلیمانی چه کرنه او کتا هیرو خان وان چه کر لبر هولیر پارزان سریال که آدیابین از نها تماشا دکم هر دوکم تماشا دکم
و فیلمێکی داکومنتری لەسەر دیروکا پێکێکێ بە ناوێ ڤژینا کورد دستێر تیویدا تێواشاندن شتە ئەو ڕێخستنا تارا شەهید تارا کۆمۆناڵ ئەوە بەخش دکە ئەس هەرسێکا تەماشا دکە چاوە لە هەفتەی پێنج ئەم بێژن پەیمانە جەزایر چێبوو جارێکەدن ژنووە شۆڕەش دەست بێ تێدا باسە کۆمارە کوردستان لە مەهاباد دکن باسێ ئەوێ شێخ مەحموود دکن یعنی ڤژینا گەلێ کورد شۆڕەشا نو گەلێ کورد پێکێکێ ناوە ببە سەبەبێ مردنا مرارکردنا مەیتبوونا جنازەبوونا کورد و کوردستانە ئەوەی من لێ دەترسم یعنی بۆ خۆ شەخسی ناترسم من لە مرنێ ناترسم زانین خەباتم هەمووش بۆ کورد و کوردستانە حەز دەکەم وی بێژم نا مەسەلە جار نامێ کوردێ مە هەنە داخبن مەسەلە سەلیم چوروقایە هەیە ئینسانێکی نیو نەخۆش هەژاری شەمیل هەیە مەسەلە ڕاستە ئەس ژی توژی ئەم هەموو داخبن لێ ژمارە مەسەلە گەلێک هەنە سەر داخبن دەبێ وەژاڵان خاینە پێکێکی خاینە لێ بەخۆژی ئامادە نینن ئەو خەڵقە هەموو خۆ کۆم بکەن کەسێکی دەستێتە نەگرت کە هێزێکی گێریلا ئاوا بکەن تو هێزێکی گێریلا ئاوا نەکی 5 میلیۆن گەلی کورد هەیە گەلی کورد بە ڕێخستن بکە ئەنی لە جیەک و پشت کۆمپیوتێرە داخبن ئاخەفتن ژی باشە تو وا توم داخبی تو جیوی بگرە تەسفیەیە دەنگ ڕەنگ تەسفیەیە دەرکەتنە دە تەلەڤیزیۆنێدا من ئەوەی لێ دەترسم تەسفیەکردنا فیزیکی یعنی سبێ لە باکووری کوردستان هێزێک ئاوا ببە بە پشتگیریە ئەمریکا ئیسرائیل یان پشتگیریە هەر دەولەتێکی یان ژی گەلی کورد بخۆ ڕابەسەر پیە گەلی کورد ڕابوو شۆڕەش کرد من ژی وێ دەمێ ئاخوی و سەرکردایان باشووری کوردستان هەموو کەتنە ناوە لەب و تەبگەڕی سەرۆکێن کووردا بڕاستی شۆڕەشێک بوو ڕۆژاوای کوردستان ژە تێکچووینا تەمامی هات پاراستن ڕاستە هەموو تشت وەک خۆ لێ نەهات لێ تێکچووینێکی سەدە سەد هاتە پاراستن تزانی دەیێ دە ئەم بێژن مەها نە 1922 تا 1924 مەها هەفت ئەم بێژن حکومەتێک هەبوو یە شێخ مەحموود مەسەلە یەکی 1918 خۆ مەختەری هەبوو پشتیوی باوکی شێخ مەحموود هاتە شەهیدکردن ناوی سەعید بوو دەی دە 1921 هە وەکی دن یەکی 11 و مەها نەیە 1922 ئەف تاریخا سێ جارا حکومەتی شێخ مەحموود هەبی مەسەلە حەجی بابا شێخ سەرۆک وەزیری کوردستان بیا لە کۆماری کوردستان یێ مەهاباد کۆماری ئارارات ئیبراهیمێ حەسکێ دەبێژن مەسەلە لە ئەوە حکومەت بیە حکومەتەوی ئەو سەرۆک بیە مەسەلە لە کوردستانە سۆر حکومەت هەبیە هوسوو حاجیێف وەکی دن مەسەلە مستەفا قەرەداغی 1965 سەرۆکەتیە حکومەتێ دکرد دە مەسەلەی دەستور قانون ئارتێژ دارایی ڕاگەیاندن و دەرڤە هەبوو پشتیوی دکتۆر مەحموود عوسمان بوو ئەم بێژن 18 کەس بوون 4 مەسیحی تێدا هەبوون مەسیحی 2 ئاسووری 2 کەلدانی ئەم بێژن 1964 43 کەس بوون پشترا بوونە 63 کەس حکومەت مەسەلە کەک شەمسەدین موفتی وەزیری کشت و کاڵ بوو دکتۆر سەمی عەبدوڕەحمان بوو سەرۆک وەزیر دکتۆر مەحموود عوسمان بوو وەزیری تەندروستی دکتۆر نووری شاوێس بوو وەزیری پیشەسازی عەلی عەبدوڵڵا بوو وەزیری دارایی ساڵا یوسفی بوو وەزیری عەدڵ و ئەوقاف تزانی یعنی لە 1918 لە خۆمختاریە لە من باسێ بابان و سۆران ناکەم هەگەر تو مەسەلەی کۆماری کوردستان ژی لێ دەرخی کوردستانە سۆر ژی لێ دەرخی کۆمارە ئارەڵات ژی لێ دەرخی سێ حکومەتێ شێخ مەحموود
و لشست و یک حتانی هفته و پنج یه مصطفی قراداغی دکتر محمود عثمان ام بیژن دکتر سمی عبدالرحمن اگر توان حکومتش آوا بکی دبی کابینه حکومت حریم کردستان نها وکو کابینه 15 17 وره حساب کردن من بود چه بحثا وید کبتا بحثا مسئله مشکل اواجی وکو او سرک وزیر بریتانیا او کی سور ها اواجی مسئله کرده همو او من دوسیه کرده مکهم کریا بکورای چاوی دولت داگرکری کردستان زن جبو من هولیر محابات قامشلو آمد پیروزه کردو کردستانی هنه جارا دبیجن هگر بغداد دموکراتیک بو انقره دموکراتیک بو کنابه تهران دموکراتیک بو شام دموکراتیک بو گلی کرد پیویسی خو بو کردستان بو نینه هوال بدران از نه چای بلیمون دخم هنه کی سرمان گرتنه بته چه اوا یعنی که هگر تو وی چای ونه خوی مثلا ام بیجن استودیوی که من لمالی هبو نه از در وی مالی نه جی خو نابیجن مثلا نمونه سویسرا ولاته کی دموکراتیکه پیروز وان به مثلا کرد و کردستان تنی پیوندی به اوان نینه ولاته وان دموکراتیک به ام دج کردستان درد جذبه مسر و مسئله زانی مسئله اساسی هوال بدران نابه پکی که به هیچ شویه که پارتیا کارکری کردستان نابه ریگری بکه هگر سبه هیز و حرکتک درکت او هیز و حرکتا وکو تصویه خود بزانده یعنی گلی کرد دکارن هک بحثا روجاوای کردستانش بکن اگر تا مسئله خواه باکور خلاص کر اما 5 دقیقه هم بحث بکن او تیشی آنی زمان یعنی ما فهمه چه وکت دسته چتیان او ایرو امدا کتنه کلانان تشتا که زوری مچو یعنی ام او ما فهمه پروردهیت کن که 14 سالان ما پر خوش بکانی خوش نباش یعنی ایمه دیساجی ایمه بو که بکیماسی خواه بزیدهی خواه او ما فهمه چه وکت دسته چته نشامی مثلا راسته اول بدران زانی استرا بیجن اول بدران زانی ملا مصطفی بارزانی مثلا سرکردهیکی شورش آواکر سرکردهیکی شور و بخو بریبا مثلا پیش شیخ محمود باوی سعید شیخ سعید باوی نه شیخ سعید باکو بریوی شیخ عبدالسلام بارزانی که زانی خو مختاری خو بریبا برن ده دیروکا گلی کرده لپیش 1991 هاتی تا بحثا مسئله مشکل مسئله هیویه کرد گلی کرد اثبات کردیا لدریجایی دیروکی داد از نخوازم نه یک به یک دیروکا کرده های بریوی 2000 سال 1500 ناکم ممدو کوتی کاردوخی و لوی ایلای آخر گلی کرد خو دولت آوا کریه دولت بریوا بریه تیگه دولت جو کردستان پیش کتیه جبو وی نابه یمه بهیوی بن نکو اوا خیال و خونه اوا براستی پیکات بود جبو باکوری کردستان جی از دخوازم تشتکی بیجم هول بدران من حلقه زنجیر آدیابین تماشا کرد دبیجن خلاص پیشمرگه خلاص یه گردلول جی ده فیلم آده نشاندن ملت کرد خلاص لی پشترا شورشا ویجینه چی لسی و حیشت گوتن شورشا سعید رضا شیخ سعید گلی کرد نما پشترا دیسا شورش لباکور درکن جبو ملا مصطفی بارزانی جواد گوتن جبو شورشا یکیتین اجتماعی کردستان مام جلال سرک مام جلال زانی هوال بدران جبو گلی کرد نبرگه کانال واد بیجن به هیچ شیوهی که با باور نبن هیچ تشتک بداوی نهاتیه گلی کرد به هیزه هیزداری خود پاریزه هیزداری خود پاریزه دوی پیواژوی آشتی داجی دستکفت هنه دوی پیواژوی آشتی دا هنک پیش رچون هنه بووی نابه گلی کرد به باور به بهیوی به اونا به همون تشتیجش بو پکیکی بریز عبدالله و جالان به جی بیره جبو مافی خون دکارن درکون مشا بکن خور ریخستن بکن پارتی نو آوا بکن ریخستن نو آوا بکن لجی که گلی گازن جا بکن بیجن خلاص بچن مالا خود دبی تبل تکوشی نبین
جبو مثلا و گلی کرد برای من لباکوری کردستان بفکر من هوال بدران هنک نا اسرائیل و یونان و روم رکفتنه که سه قولی چه کرنه روما قبرص روم بفکر من هنک روش لباکوری کردستان لترکیه هگر که چه به هگر راستی دولت ترک به پیواجوی بو تسویه کرنا گلی کرد بکار بینه بخراب وی سر ده هلواشه یعنی دولت جناب بچه لی هگر براستی مسئله براکی آشتی پیش بخواه براستی گاوین جدی باویجه دولت دمینه و گلی کرجی ده ناو ده اوتونومی خواه آواده که لی راستی ترا بیجم هنه گوهارتن موجیزه در وی عقل و قانونی چه ده یعنی همو کنترل دست بریز عبدالله اوجلان بریز اردوگان بریز باخچالی ده نینه یعنی هنک روشی لباکوری کردستان و واره چه کرنده مثلا او دبی هنک روشی واره چه کرنده مثلا وقت خود لین خدا لسلطان حمید گورتره ایداما کسی که دردخه او کسی که ایدام بکه تابوتا چید که دما سبی زوتینه پیوی دا وازانه حاتنه وی بکجن دبی تابوتا که چه که سلطان حمید مردوه یعنی خدا لسلطان حمید گو مزنتره زنی یعنی اوین که دخوازن گلی کرد به زندی بچال بکن خدا دکاره وان بخو بکه وی چاله تابوت آنجی گلی کرد شد لسر روژاوای کردستان هوال بدران زنی او پیواجوی آشتی لباکوری کردستان بریز عبدالله اوجالان او میلیتانیا بریز مظلوم کوبان همبر بریز عبدالله اوجالان او فشاری هی به تایبت درجه یک توم بارک نونری آمریکا یه سروکی آمریکا لروجلات ناوین کل سر اتفاق ترک و عرب راد وسته دوی اتفاقی دا وکو لوزانه که نو نخوازه کرد فیدراسیون و هرم ایوان هبه زتن وانا دوی دا قیب کرد اما خواستن ایران بروخینن دعوال کردا کرد کرد ایران بروخینن کردا قبول نکرد چلکی باوریا کردا بوان نبود ببخشینه کنجکتور لسوریا روجاوای کردستان رکفتنا توم بارک لگل عرب و ترکا ضرر کی مزن دا گل کرد سیاست ترامپ همان دمی اسرائیل جبو برجوانگی رکفتن ابراهیمی کوارات عربی بکن ناو دا و ایران ضعیف بکن تصفیه کرنا حزب الله و خامس بوی لسر میزه چارەسەریە مەسەلا کورد تێدا نینە ئێمەش نکارم بچن ببنە ئەسکەری ئامریکا ئیسرائیل شەڕ بکن خۆ بە کوشت بدن کو تشتێک بەدەست نەنەکەون ئەوە قاچێکی وی کو بێژن نگێکی وی کو یê ڕۆژاوای کوردستان زعیف کرد bi taybet ئەوەی تۆم بارک ددو pêvajoya aştî ئەوەی li باکووری کوردستان دەست پێ کرد ئەوە tenê ji bo Tirkiyeyê nebû di rastiyê de zêdetir bo Rojavayê Kurdistan bû و مسئله انتگراسیون اساس دگر انتگراسیون یعنی دو سه مرحله بون مرحله یکم کردا متم بری وی آخوی بو پیش که اونا رو بدن ل حلب و لرقا لدیرزور کردا درخن دوی دا سرکفتی بون مرحله دو دیا تصفیه کرنا بشر تندوتجی یا هزین اسکری روژاوای کردستان دوی دا سرکفتی نبون چونکی سرکردن کردا سروکین کردا هاتن سرخط و گلی کرد شورش و راپرین کرد کردا جی شر کرد او مسئله دودیا سر نکفت لیتو بیجی به تمامی سر نکفت نا زرارک دا مثلا نا شام تشتکی زیده دبینه نا خوازه نیقاش بکه که هزه جنا ده سیستم برگری دا ورنه جی خو بگرن ev entegrasyona Rojavayê Kurdistan li gel Şamê wekû pêvajoya aştî li gel Tirkiyeyê têda şûlîbûnek e. Yani hinek tişt Ahmed Şara qebûl kiriye gav havîtiye lê bi rastî mezintirîn şaştiyê Rojavayê Kurdistan ne van du sê sala bû. Wana Başûrê Kurdistan dema raperîn kir piştî wî biryarê 688 çêbû hatin di nava 5-6 meha da که مها ده وگریان نود و یک مها یک نود و یک راپرین کرد مها سه پشترا کوره چه بو خلق کردستان ترک کرد پشترا وگریان
لناو 5-6-7 ماه دا هلبجارتن شکرن مخابن کردستان روجاوا وی دمی دکار بو هلبجارتن چه بکه راستی هلبجارتن کی سرطان سری چه نکر دو دکار بون پارلمنت و حکومت کی آوا بکن آوا نکر دکار بون سروکاتیا هریما روجاوای کردستان دیار بکن دیار نکر یعنی سویوت هیشتن شولی هیشتن مثلا بردهان به ناو هزده هزکی سوریا دموکراتیک هزکی اسکریه یعنی دوسیه کرد نه د نونرتیا پارلمنت و حکومت تا سروکاتی هریما روجاوای کردستان د نونرتیا هزده دا مازوم کوبانی بو سروک دوی دا کردا دربه کی مزن خور هوال بدن دوی پارلمنت و آوا بکرانا حکومت آوا کرانا سروکاتی هریما آوا کرانا دوی سازین فرمی یه نیفچه دولت یه اتونومی هبو حقیقت پیشوا قاضی محمد او تشتاکر ملا مصطفى بارزانی هر تشتاکر اونا نمرن بلام دکتر قاسم لو دما هفته و نه هشته و سه گلک هرمین کردی کرد دست خول روجلات کردستان افتشتا نکر یعنی اف شاشیا از دکارم بیجم در روجاوای کردستان داشت دوباره مثلا دوید توست سازی آوا بکی و ولاتین اوروپا بزنن اوا پارلمنتو ته مثلا وافدین شاندین ولاتین اوروپا دهاتن سردان بس هزی اسکری دکن ای بخود تا بخو خواکو هزی کی اسکری نشانده قهرمان نشانده تو دشی داعش شرد کی ای تا بخو نشانده پارلمنتو اکیمه هبیا پارلمنتری ما بچون اوروپا ولاتین شاندین اوروپا باتنا پارلمنتو حکومت ما هبیا سروکی هریم هبیا دوید روجاوای کردستان شاشتی کرد یادن نابد تو قدر روجاوای کردستان گری بدی به پیواژو آشتی یا باکوری کردستان دوردا دو دولت جدانه دو نتوین جدانه دو روشن جدانه هوال بدرامت تگو 5 دقیقه من داوی دا تشته کی ترا بیجم ماموسته احمد شارا ماموسته نوی فیرکرین وی ابراهیم قالنه حکان فیدانه اوی اونا انتگراسیونا لرو باکوری کردستان فرض دکن لسر گلی کرد تسلیمیت ناو داجه عینی او برنامه دانه دست احمد شارا او برنامه بوی نویسینه احمد شارا جی ماده به ماده جیبیج دکن یعنی احمد شارا پلان حکان فیدان ابراهیم قالن بجید که هر تک جی کردن ابراهیم قالن سروکی میته حکان فیدان وزیری کاری در او سرفرماندار وانی اسکری جیه یعنی دور ده اونا چه دو بیجن دبی هیزا قصده وره تصفیه کرن دبی سازین روجاوای کردستان همو انتگرای دولتی بن وکو نها به شوایی که خوصر نمین تابی وی گاو به گاو فرز دکن لوی درش هوال بدران هگر احمد شارا تبل پیواژوی که گلوبال به پشگیریا بریتانیا اسرائیل ایریش عراق بکه بو لوی حریم که سنا آوا ببه کشرک چه به نا امریکا حز دکه که روسیا تارتوس خمینی دو بارگین اسکری چول بکه او دما رکفتنه که چین روسیا عراق ایران شده به دوان تبل هویا دار رکفتنا چین روسیا عراق ایران لدجی رکفتنا بریتانیا و اسرائیل و امریکا که دخوازن حریم که سنا آوا بکن دوی تبل هویا دا کرد اگر باش خبات بکن دکارن سود لیوار بگرن حریم که اتونومی به تمامی آوا بکن اگر جماعت احمد شارا ضعیف به لی براستی نها ام بیجن نه ترامپ نه اسرائیل نه شام نه انقره داخوازی کردا خوزایی به تمامی نخوازن قبول کن و زینیت خونه دستلاتدار نگوهارتنه مثلا لدجی اون او حواله کلمه روزنامه‌وان هبو که محمد روف شبو قال إلهام عماد هفتايبين شكر بزاني هوا بدران إلهام عماد وزير کاری در و روجاوای کردستان پر به زلالی داخله
یعنی تشتکی وی شیرجنه ها گلک جارا به زلالی داخل تجه فهم دکی وکو حوال دم پارتی وانا بنیش ناجو زانی گیج ناخل همه کس همه ایلهام احمد خانما برز گوت اونا نخوازن زمان کردی فرمی بده سوریه دا سیچنالی درسی هلبجارتی اوجی به تمامی زلال نینه نخوازن هیزه کی جنا آبا پیونگی در و نخوازن هبه و هری اساسی نخوازن کرد وزارت وار بگره مثلا حق از وزارت هنه نابه کرد وزارت بگره دوی جیگر اکی به دست لد ایلهام احمد وینه نها یک گفتگو دیالوگین قامش لو شامی به آوایی که زلال پر باش خیز کرد و نشان دا بوی قدر کرد مل باکوری کردستان کرد مل روجاوای کردستان لسر دو تشتامه یکم گلی کرد حمود تشتی اراده خود تسلیم پیکیکی بریز عبدالله اوجلان نکه یک دو روشکی چه به مثلا چه بهار عربی چه بو کرده سود لیوار کرد شهر داعش چه بو سود لیوار کرد ایریشا کوه اتحاد کردن سود لیوار کرد اگر شهر ایران اونم نهات نصر تشتکی وا چه به دهره میدا تبلیغیه کی گلکی مازن چه به او دما کرد کارن سود لیوار بگیرن لین نها هنک جیادا دولت ترک شام هنک مثلا اساس کنترل کریه حوال بدران مردم هاست تدید جارنا مرد به نیچیروان دار روجی مردم ها دخوازه هدف خو بکجه مشک به یان هر حیواناتک به دجمه ده راد واسطه یعنی ده هنه ملادا ایرادا هنک بریا هنک هیزا جمع دیم منوی دمی رابو لکیینه ناخوی 27 شباط ایواراوی مگو وی پیام بریز عبدالله و جلان جبو آشتی از قبول دکم لی مسئله کرد دولت ناخوازه فدراسیون ناخوازه اوتونومی ناخوازه مافی کلتورال ناخوازه من وی تشتی قبول نکم داوی دا سری سوره اون در بحثا مسئله قانونی حقوقی کرد او جی داوی دا پشت راجع الحاده تصویه کرد کرم که یعنی اوه کشیه رخنه کش مسئله بجه سال بوری جی سال یعنی مهم بوری دسپیکا پیواجوی ده من رمضان کریم گودارد کرد پر خوش پسنی پیواجوی ده دا آنها چما هنکی سار بیه بری که تو برسف بدی از دوی قناعت دامه که روبرین تبگره وی پیواجوی باش بریوان آبن ده مثلا کوردیناسیون ده راست مثلا هفدیتنین انجام هفدیتنین لیمرالی امج مدیا جواکی دخونین لجمرا تشتکی ناشینن در ناکن اکران ملت اقنا ناکن جبروی که گوتنه توشومه شو تنه کرن گوتنه ورداوی ده تنه کن و دریش تنه گوتن نزلالیه که هیه شیلوبونه که هیه دناوا جواکی ده جبروی که انسان مثلا مادم تو وقت تفکر که سیاسی کرد تو کتینا و وی پیواجوی تقبول کریه دوی هر هفته تو درکی وی پیشبری گل تو راپور بدی ملت ام کتنا نوا پیواجوی ام هاتنا حتی وی داره ام جوی داره بر به وی داره ودشن چواکو دولت باحچلی هر هفته راپور داده ملتی خواه گارانتی داده ملتی خواه که ترکیه که به ترور ایدی جوروپی و ترور چنابه شدت چنابه ام لبندینه که روبرین مجی در کفن ببیجن جوروپی و ترور دولت ترکیه لکردستان ایدی چنابه چما او گوتنا ترور ترکیه بکار ناینن ترور چواکو او دبیجن نزانم تروریست بلاورن اوج بیجن روبرین تروریست ای دولت ترکیه سوز دانه که اوی دفج تروریزم بردن جبر که ما لکردستان یک تروریزم که دیتیه اوجی شدت دولت ترکیه گود نیمه والا کرده دجمار یعنی مالا ما خراب کرده انسان ما کوشبر بون پر پریشان دستور او بیجم پروبلما کوردیناسیون هی اوجی ریل بر اوه کیفت که راست حوال بدرم به دستورات از برسی و آوان بدم زانی یکم بیرا همیاتینم متى تهزه هر پیوین دست بکر متى هر ناست کر مگو پیواجو یک دست بده بعد دست بکر من یکم کسبو نوسا دست بکر حوال بدرم بره
من گوت پیواژویک دست پید که دست بکر دو هول بدران تی بیرته من ته هفیوین چه کرم مگو پلانه که دخوازن لرقا حالا به دیرزور کردا درخن راسته سسی من وی دمیش ترا گوت اگر امریکا ولاتین اوروپا امریکا پشگریا کردان نکن به جدی و اراده کی کردا در رخستن در نه نشاندان دا دولت ترکیه وی پیواژوی وگوازه بو تسلیم ورگرتنی یادن لحمو هفته بینا ده اوانا بلکو تنه یه منو تا تماشا دکن من مها 5 مایسا سالا پار دما مها 6 به طیبت دما شرکی ایران امریکا 12 روزی دست پی بو من لی یک روز لگل نه کانال تلویزیون هفته بین کرد هول بدران من سدان هفته بین کرد دوان هفته بینا دا من هر تن دری یک وکری هیچتیه مگوتیه افتشتی خواشی دکارن چه بین لیکویی ما باش وکو تا گود کوردینه نکن دولت ترکیه ویتا بخابینه من هر تن اوا گوتیه برز عبدالله و جلان آزاد دبه من گوتیه لروجاوی کردستان تشتی خوش چه بین لی هگر خواپاندنش هد به اراده کی کردی خورد درکن جوانه هفته که مگلتا تماشا کریه پشتی بی من لگل پیام تیوی کریه لگل کردسات نیوز کریه لگل گلی کردستان اگر تو همو هفته بینی من تماشا کی وینه یک درد که من نه دما تگو روشا روجاوا وی چبه باکوری کردستان وی چابه من چه گوت من تیدا گوت روشه کی آورتا در وی حساب پککی بریز عبدالله و جلان دولت ترک چه به تولیوی یک چه به او همو دنگه تیک بچر کرد کارن سوت لیوات هول بدران دراستی دا کمیسیونه کی پینجی یک کسی هاتی آوا کرن همو آلین پارلمنت تو تیدا جی خود گرن راپورت کی کردی درکتیه هفدیتن وگل بریز عبدالله و جلان چید کن کرنه کوردیناتون پیواژوی آشتی و سیاسی بونه دما نودو نه بریز عبدالله و جلان لگل پاریزر خو احمد زکی اوکچوغلو هفدیتن چه کربو احمد زکی اوکچوغلو گوتبو بریز و جلان بری محمد جیشپیرا گوتبو که محمد گوتبو برخدانی بکه بریز عبدالله و جلان گوتبو او پت سیداره که دخوازن بکنه استی من استی گلی کرد مسئله کرد از در بخم مسئله کرده به سیاسی شرسد دولت ترک زینیت اکیوان توند ہے جبو او واره گوهارتن زمان پیوسته جبو او واره گوهارتن دا دم پیوسته یعنی تر نکاری وی پیواژوی همو به بویاغه کی رش بکی بله تو دستکف تکتی دانینه لیتر نکاری بیجی جی برسوا داخازی کرداد دوید تو هبی هوال بدران تو هبی نه مثلا از لور نمتی هفیوین گل که چی گل جنا چه بکی تلگل وی پنجره چه بکی از بر نمتی هفیوین گل که چی دوید تو جهبی دولت ترک قبول بک تا جدی وار بکنه دوید اراده تهبه داخازی تهبه مثلا هم درباز ایرانی ببین داویه دا یعنی ساعت و نیوه خوشی وی تجیکریه هم ده 15 دقیقه بحث ایرانی بکن ده کرم که زانی هوال بدران دو شر تمام بود شرکی 12 روزی یه سال پا شرکی 40 روزی یه سال نه آشتیه که به تمامی هن نه جی شر هن ایران کمار اسلامی ایران دبه پیوسته همو اسکرین امریکا لحریم درکن و تا عراق و ولاتین حریم روزلات نبود دو پیوسته او پره مثلا مادی یک کل ناف دولتی دا امریکا دست دانیه سر جمع دانیه دبه همیا وگرنه یادن پیوسته شر راوست لحمو جپا و تا لدجی خزبولای لبنانش همان دبه مکانیزم که نو بو گوره یعنی دربازیا دریایی او گوره دربازی او دربازیا دریایی یا هرموز دبه مکانیزم که نو ورداین مکانیزم چیه زانی؟ استا را بیجم
هول بدران بو اوا داخازی ایرانه هر وها ایران دعوا دکه یعنی اوا ایران دعوا دکه امریکا جی دعوا دکه یکم او دروازه هرمز بکه و جیر بنده ناو دولتی نازه به مسروی دو پشگیری هزی پروکسی نکه سه او 406 تانه چنده او پیتانیم اورانیم 106 دولمن کنه او تسلیم بکه یادن لوی داری تشتکی دخوازم بیجم فوزیای بالیستیک نمینه من لور تشتک حاضر کریه تزانی هول بدران اگر تا بریوی تماشا کرد چندین گنرال ترکا مونترو امزاسه بیانامه یک دجی اردوگان بلاف کرد نها بوسفور داردانیلا او استانبول لبن انلاشما ناو دولتی ناوی مونتریو وی زانی مونترو لبن وی انلاشمه ده او انلاشما مونترو که هکه امزا کرن دا جارنامه مونترو ل 1936 هکه امزا کرن دا لسویسرا او ولات کتله هکه امزا کرن دا 1936 ناوداری ترکیه، بریتانیا، فرانسا، بلغاریستان، رومانیا، یونانستان، یوگسلاویا، استرالیا، یابان. تزانی ماده وی هنه. یکم جار لسال 1609 مار لیبروم اوا یکم جار قانونا ناودولتی دریایی گروتسی بست که یکم جار لی پشتیوی لی نتوین یگرتی 1982 بریاره که ناو دولتی گرتن به امضای همو کسی یوین دستورنامه یکی دریایی حتی امضا کرنده پشتیوی شته 1994 لی حد زده کرن 1998 اوا چیه هول بدران او دستورنامه چیه به شیوه که آزاد کشتی دکارم بچن به شیوه که آزاد تیاره دکارم بفرم به شیوه که آزاد تو دکاری بورین غاز و نفت و کابلوین اینترنت درواز بر دکاری معصی بگری دکاری لیکولین زانستی بکی و او دریا دبی وکری به جبو خباتین آشتیانه نه جبو که از نکرمه نوابان قانون و ماده مسئله ایران و آمریکا اسرائیل نه حال سر چه سکنه درجه یک نه مسئله پیتانیوم اورانیوم فوزیای بالیستیک هزن پروکسی نینه آمریکا اسرائیل و هزن ناو دولتیش گلک هزن عربی اروپا دخوازن دروازه هرمز بکنه بن چاودریا ناو دولتی که چاو آمریکا تیدا بهستر بکن یان ایران دوی وی قبول بکن یان وی بهز بگره اما یک دو ایران دوی هبونا اسرائیل وکو دولت قبول بکن و سوز بده که ایریش اسرائیل نک سه دوی دج چک اتمی برد ایران در وای حقوق ناو دولتیه مثلا ترکیه 1952 باورم ترکیه بو اندام ناتو ترکیه کاندید بو یکیتی اروپا ترکیه لزمان مصطفی کمال آتاتورک او جارنامه میونترو قبول کرد لبا اصفر لداردانیلا او هر دو دروازه ناو دولتی کل ترکیه امضا کرد ایران نکرد که جر بند ناو دولتی دوی به جر بند ناو دولتی 120 بو 30 نفت جهان او را درباز دو قابلوی اینترنت یه دهان ولاد جورا تید بر هر وها ایران تهدید لسر مسئله اسرائیل وان
ایران جی تابی ده شهر 12 روژی دا و ده شهر 40 روژی دا جناو نچو تک نچو جبر که خلق خو پیشاندان ده دما شهر دا نکر پشت را کر کشتی چه بون شهیده کی مزن گلی کرد رانه بو سرپیا و امریکا اسرائیل جی به طیبت امریکا بریاره کی صد بو رو خواندن ایران نداد ایران نه خو سرکفتو زانه و دخوازه خو فرست جبو وی جوله کی دن هوال بدران جوله کی دن زانی جوله چیه حمله کی دن یش سیم یش شر بریوه نزدیک 15,000 بس اسکر لدریا ده نوا جرال فورد و جورج بوش و ایزنخاور لسه کشتین مزن امریکا سدان فروکه هانیه منطقه هل بجارتن پیش دکه امریکا او هزه همون نکاره لورد آمده باشی دا بگره دوی ایریش بکه بوی مرحله که دن یه شر لپیش نه بو رو خواندن ایران بو ایران ضعیف بکه ایران بند ناو دولتی قبول بکه جا هگر ها جزیره هارک بگرن هگر ها جزیره هرموز جی ها دریای هرموز جی ها هگر ها لمنطقه کردی هنک جی بگرن هیزا حشکانی اوانا دخوازن بگرن بوی شرک صدا ست هول بدران لپیش مهیه حمله سیم نافبری امریکا ایران اسرائیل یان دبی ایران وانتشتا قبول بکه یان شرکی مزن چی به او شراجی وی بالانس هیز لمنطقه تک بده هر دمکی بالانس ستاتویا که تیرو نشتاندن تک ده چه پیوستی هیز سردست به کرد ها وی دمی پککی جی بریز عبدالله و جاران وی داخوازی خوب بلند بکه برانبر دولت ترک وی داخوازی خوب بلند بکه و روجاوای کردستان جی تابی او حریم خوصر بر بو کوماری اکی و دچه یعنی من پیم وای تن شرکی مزن لروجلات ناوین به طیبت او ایران امریکا اسرائیل دکاره قدر گلی کرد بگوره و گلی کرد جی بخو اراده اکی درخه لینها هگر شرکی مزن چنه به دوی روشه دا هیزن داگر کر گلک مسئله کرد الان این کرده کنترل کرنه یعنی کرد بیده خوازی هشته بوی هول بدران هیلال شیا هیوا شیا کوریدور داوود در رجلات ناوین دا در ناو شرکی دانه اسرائیل و ایران اف شراج یه امریکا ایران زده تر یه اسرائیل ایرانه حمله که جدی جی لپیش مه ایران ضعیف دبه و پارچه دبه من صدا ست لوی تشتی باورم صدا ست من خواست از وی بیجم اینتمال ها لمه ها 6 یعنی بری ججنا قربانه یعنی داویا مه ها 5 مه ها 6 هگر کی دسپیک کی شرکی ها او شراجی شرکی و سینوردار به و لهنک جیگا بدن هگر کی وسا بهز ها هگر نا هگر شر دست بینکه او دما ده طرف ترامپ و او دبه خوکوژی کی مزن و متره تشتی کی دنجی بیجم هوال بدران همو تش دست ترامپ تانینه او دوسیه ابشین ها مثلا دزگین موساد اسرائیل اوانا پر بهیزن دکارم باندوره کی مزن لسر اداره امریکا بکن در رجلات ناوین دا نه پروژه ترکیه توران نه پروژه فارسکان نه پروژه عربا به بیر رکفتن لگل گلی کرد سرکفتون ها نه جی پروژه امریکا اسرائیل به بیر گلی کرد سرکفتون ها بوه دبی او والاتانا به طیبت نها ترکیه در ریزه ده ترکیه مافی گلی کرد به دستوری قبول که و در ناو دولتی دا پشگری واره کرن دا گوهارتن رجلات ناوین به بی دانینا مافی کرد پیک ناین هول بدران گورترین مزنترین خلطی یه امریکا اوا بو صدام ایدام کرن لسر دو جیل 148 کس نه لسر حلبجه انفال شتا ایریش صدام کرن و چند چکی کیمیایی ها نه ترامپ
بحثا مافی و نتوی ناوا ایران ناکه بحثا مسئله مادی دریه هرمز دکه نه دولت داگرکر لسر کردستان نه او ولات اوروپا و امریکا اسرائیل لسر مزی گفتگو دوسیه کرد نینه بوی دبی هیز نتوی نشتمانی کرد خب رخستن بکن گلی کرد درکه و سر جعدا میتینگ و مشا بکه گلی کرد سوشال میدیا بکار بینه قوات و حرکت خوب بکار بینه و گلی کرد اراده و داخازی گلی کرد بده دست خدا بو نه دولت ترک نه بریز عبدالله اوجالان نه هیچ پارتیک لباشوری کردستان بش لروجلات کردستان بش هیچ جیک اگر پارتیه کی کردا لیستوک یاری به داخازی کردا کرد جبو برجوانگی خون شخصی خواست کرد و کردستان پاشگو بخواه جبو عشیرت خوش جبو مالبات خوش جبو حزب خوش جبو حریم کی خون بچوک لگر هیزن داگر کر رک بکنه دبی گلی کرد اراده نشانده گلی کرد مها یک ایسال اراده کی پرخورد نشانده بو وی ری ندا روجاوی کردستان به تمامی جناب بچه باور بکه اگر اراده شورش گلی کرد یا مها یک ایسال نبیا روجاوی کردستان به تمامی ناو دچو هوال بدران تزانی من یکی جوتمه دیسا دوباره دکم به کردی روسی ترکی مگوت مرحله اکتیف چالاک در راگیاندن دا بداوی دبه مرحله کی نچ من گلکی آخریه چار بشه کردستان دا هری زیده نا گشت 1300 هفتهوین من 800 و نزدیک 820 یوتیوب من هست مگلکی آخریه بو دوباره نبه بو اوا کو خلق جی بیزار نبه ام جار به جار در بکوین لی به آوایی که چالاک ویدیوی من همو مانه ل تیک توک مانه ل اینستاگرام مانه ل تویتر مانه ل تلگرام مانه ل یوتیوب مانه ل آدنا کلاسنیک ل 6-7 سوشال میدیا مانه از تو جی ام بردوام بن 2 ساعت کو 40 دقیقه به تایبت او 12 ماده حوال بدران ت پشترا پیناسه کی بکه یک تشت ها گلی کرد دفر ده اگر تو بیجی گلی کرد جمع بپرسه داویه دا تحقق اسکی آخری ساعت کو 40 دقیقه تو دکاری به دو آخفتنا فرمولا بکی من دبیجم تش دکاری دولمند بکی داخازا ستاتویا کردستان و مافی گلی کرد مالاتي آوا هر هبی پر دولمند بو تیرو تجی بو رخنه کیش بو من هی ابراهیم پاراپاتاما مالاتي آوا تو دبیجی تو دستک ددی پیواجی بنره هوالی ابراهیم پاراتاماتا ام دجیانا خود پشکری ددن هر گاو هر دعوا کو مافی نتوی کردان گارانتی دکه پیواجو دبه شهر دبه تکوشینا سیاسی دبه دیپلوماسی دبه یا جی کانالین تلویزیونی دبن نره به تونان کانالین ما ای ترکی هنه از پشکری نادم دوی پیواجوی ده اگر مافی نتوی کردان وره پاشکو کرن از پشکری نادمه دوی پیواجوی ده دولت ترک خطای خوشی سر راست نکری حتی نها خطای خود چیه؟ گند والا کرنه ریل بر وگره گندیان ونه کریه کمکوژی کریه عمل خواه مکرنه هاتیه تون کی فایلی مچول پیکانیه فایلی مشهور سر سکه گوت پر دجیوه هیجل خواه مکرنه هاتیه یعنی چیه؟ دولتی که به وی شکلی ام باوری پی ناینه جبرویه که پشکریان ما یا جبو پیواجوه هیه به شرطی که دعوا ملت کرد چاره سر ببه حق نتوی ملت کرد وره ناس کرن او یک از بارد کم هات فهم کرن وکی دیجی سپاس دکم جوه حمیان رهوانو جبیر نکن ببن آبونه ببن اندام وی کانال ام بپیش بخن مالات آوا که رمضان کریم هر هبیش بو وان شیرو وین حوال بدران بود 5 شرکا استودیو وکه از خاطر خوب خوازم پوش 5 شرکا استودیو مازن بکه گلی کرد
از دست وی پاچ دکم از نگی وی پاچ دکم گلی کردی برخودر دیرو که کیمه کونار ها به باور به هیوی نبن مثلا کرد و کردستان به پککی به برز عبدالله اوجالان به پارتی به یکیتی دست به نبیه به همو پارتین کردا به وانجی به داوی ناوه گلی کرد در رجلات ناوین دا دبه خدان دولت و به هز دبه چونکی گلی کرد کشتیا حضرتی نو به سر چای جودی هاتی به پشتیوانی خدا و ایرادا گلی کردستان یمه دبن دولت و دبن دولت کی به هز و گلی کرجی دبه گلی کی سرفراز به هیچ شوه کی به هیوی نبن ایروژی ام همه باشوری کردستان ها روژاوای کردستان ها زمان بری تو تشتک کم بو لجودی لزاگروس لتوروس رادیو ایریوان گودار دکرن رادیو ایریوان کردمی دیاسپورا سوویتی نه به صدان کانال تلویزیون هنه به هزاران کانال یوتیوب هنه که ما دوی دمی دا تک نه چون چروس که کبو لوی تاریکی دا تابی یما گلک روژن زعمت تر در باز کرنه اوای ایرو هگر بکن دما انفال چه بو گوتنی دا گل کرد نما هگر ام بین بر هف دا روژن صدان هزاران جار جوی زعمت تر هبو سالن زعمت ما در باز کرد اما ویجی در باز بکن بشی کرد بشی کردستان حوال بدران داره من گلک سپاس دکم حیران چاویته جه کردستان حتی نی سویس را به بینایا گل و چیچکین کردستان با آوا کردستان پیشته و پیش خو آوا کانین کردستان آوا کردستان کی آزاد از دبیجم به هیویا آزادی کردستان و کردا بمینه خاطره و لناوا خیر و خاشیه دابن هر بجین مالات آوا نتنی هیویا خواه بپاریزن باوریا خواه بپاریزن باور بکن کردستان کی سر بخواه و آزاد باور بکن به ملت خواه به ایراده خواه و تجارا ایراده خواه آزادی خواه نهیلن سر بختی خلکی یعنی دولت ترکیه تجارا مناسنا که اگر هم خودی خود نکیم خاطری و سلام رئیس بجی کرد بجی کردستان